ayeye MK ayeye phansi nge-ANC phansi phansi nge-ANC phansi hayi singasabi niyabesaba na niyabesaba na balapha lapha bakhona ngithi niyabesaba na ayeye MK ayeye ayeye nge-Youth League ayeye ayeye nge-Student Movement ayeye phakama Msholozi phakama thatha Msholozi thatha bafowethu ngiyabingelela kakhulu unina nonke kakhulu engikuthandayo namhlanje bazosinika a free publicity sizoyithathela njengoba eBloemfontein baconfirmile angithi baconfirmile namhlanje banqena ukusho ukuthi bebezosibingelela befuna ukusibona ukuthi sinazo yini ikipa asisponsorishwanga ngeyikipa sizithengele sizizwele asibizwanga asibribanga siyabona ukuthi kunempilo la angithi uthi umsholozi amakhosi uyawabuyisa emandleni uthi umhlaba ubuyele emakhosini lelizwe libuyele kubani kuZuma angithi asibuyeleni kuZuma njengamanje sibheke umhla ka29 siyowina ngithi siyowina phansi ngabelungu phansi phansi ngabelungu abasicontrolayo phansi we can do it ourselves without the white angithi safunda nifundile nama masters ama degree but anisebenzi ngenxa yokuthi kuqashwa ngokuthi kufanele ukome uzibani ukuze ungene njengamanje uZuma uthi ngeke konke lokhu kushaya indiva ngithi senze kanjena ke singapretend ngomhla ka29 asenzeni into esingakaze siyenze uyayivotela iMK ushaya ivideo siyaposta ukuze sibone amaqoka amaningi abaloke bethi phezulu ngeMK kanti bayazi bazosidayisa ngoba siyazi naka-ANC bakhona abaseyihlalweni eziphezulu abazovotela ini iMK bahlaliswe ukuthi basadla bahlaliswe yini ngoba indlala nkosi yami indlala nkosi yami siyabonga kakhulu bakwethu ngiyanithanda kakhulu uNkulunkulu anibusise